Voina ZPM Mara District Headquarters Office Siaha Mithar lomlu income nei ani a ZPM President Pulalian Sotan Mithar zariat Chuangin party a alomlut. Lomlu nei com hi pu KHBT President ZPM Mara District Headquarters in Akai Shuaya Pulalian Sota President ZPM General Headquarters in Mithar zariat sumthum panga ZPM a alomluta kan ram ro rel na apathian ram tungding le turin vo in hian pathian in min ruat meka chutianga pathian shwai mek party Zawm thar do pathian in min pezel kan lom hle ani ati he huna hian health minister pilerin pui po in thu Soin district hospital tin te thuan chak mek ania anman rom amote po CSR le IOC kal tlangte in kan ngai tuam meka Siaha district po in mal som na thar indong dona kalphung thar mi pui sarkara he district hian kongsang sangin ma ason me kani ate minister chuan rui hlo hian kan ram min ti buaya sarkar thar chuan mutmo narmo anein rui hlo laka kan chalai ti an lo filim theinan ti takzetin social welfare department kaltlang po in ma kan la meka tourism lama po Siaha district phaso na tur hian ngai tuana kan seng mek bokani ate Mithar lomlo nei khoma hian pusila nun nema vice president ZPM general headquarters le putila limpuya lunglei west bial to MLA10 thu ansoibok ZPM President Pulalian Sotan ZPM Party chu ramro rel na apathian ram tungding tura pathian ruat ni in asoi when Siaha ZPM Mara District Headquarters Office an party Zawm thar telom luna a ZPM President hian tunma in zofa te chulo nei e zong an ni a in todel taka hunan man lain mau tam le rambuain anang chawa Mizoram chu re theina boya an luta chuti lai tak chuan India sarkar hnuaia an om chhota ka wangin central atangin ram mason na tur sumle pa ya lo luta re theina ina chi mek lai ani awangin sem dam abil thi tichin nam chu mani tang mahai na ru in an thin lungalwa chhota a chutiang chuan kumsom lidon hunan mang to ti asoya he boya tanga chhuak tur hian pathian hun ruata ZPM party an lo langta a ramro rel na pathian ram tungding le turin tuna hian pathian in ruat mek ni in asoi in komi ZPM Mara District Headquarters President Puke H Bethia Anakai Shuaya Health Minister Pilarin Pui po in thu asoyani